malo drugčije gledam na stvari. Ja mislim da Haški tribunal nikada nikoga nije ni trebalo da osudi, niti je ikada ikome trebalo da sudi. Taj sud nije trebalo ni da postoji i treba da nestane. Samo zato što je protivpravno osnovan, što je protivpravno ustrojen, što u svom radu krši osnovna ljudska prava, što prekraja istinu, što prekraja istoriju i što sve narode u našem okruženju, nego možda ponajviše zbog toga što kriminalac nema pravo da sudi ni kriminalcu, a kamoli poštenom čoveku. A Teodor Meron, Patrick Robinson, Jan Bonomi zajedno sa svojim mentorima, inspiratorima ajde malo, nemojte tako. Moramo da se držimo dostojanstveno. Kažem, a te sudije i oni koji su njihovi mentori i inspiratori poput Madeleine Albright, Williama Clintona, oni čine udruženi zločinački poduhvat, upravo onu konstrukciju koju su izmislili da bi sudili prevashodno Srbima. Možda će neko reći ovaj vređa sud. Ne mogu da vređam nešto što ne postoji, jer to i nije sud. A ti ljudi koji tamo rade su uvreda za sve sudove koji postoje. Reći će neko šta da radimo, nemamo saveznike. I tekako imamo saveznike. I to moćne saveznike, večite saveznike. Jer naši saveznici su istina, pravda, dostojanstvo, čast. To su naši saveznici koji nikad ne izdaju i koji su uvek sa onima koji pobeđuju. Odnosno, oni koji su sa njima pobeđuju. Zato i mi treba da budemo njihovi saveznici, da se držimo njih. Jer da li nam je bolje da za saveznike imamo istinu, pravdu, čast i dostojanstvo ili Hermana Van Rompaja? Ja mislim da je ovaj prvi izbor mnogo bolji. Neko kaže uvešće nam ponovo vize. Moj pradeda je poginuo na Ceru i ja treba da se plašim da će mi zabraniti da putujem i da zbog toga treba da izdajem svoju otadžbinu. Da li treba da zbog putovanja raskrčmimo vlastitu otadžbinu pa da otputujemo i nemamo gde da se vratimo? Da li zbog novca ili zbog bilo čega, zbog investicija, zbog datuma pregovora treba da izdajemo svoju otadžbinu, da pravimo granicu u sred svoje države? I konačno, moj vam je savjet, ne treba da se plašite. Ne treba da se plašite, kao što je, ja ću vam sada pročitati jedan kratak citat iz jedne pesme, kao što se Biržanin Ilija, čija je glava bila, čijoj glavi bilo prećeno, kako se ophodio prema Fočić Mehmedagi. Evo kako Fočić Mehmedaga opisuje ponašanje Biržanin Ilije pred njim. Kaže ovako: a kad nama porezu donese, pod oružjem na divan iziđe, desnu ruku na jatagan metne, a lijevom porezu dodaje. Mehmedaga, eto ti poreze, sirotinja te je pozdravila, više tebi davati ne može. Ja porezu započnem brojiti, a on name očinima strijelja. Mehmedaga, zar ćeš je brojiti? Pa ja sam je jednom izbrojio, a ja više brojiti ne smijem. Već porezu kraj sebe bacim, jedva čekam da se skine bijeda, jer ne mogu da gledam u njega. On je paša, a ja sam subaša. Tako se to radi. Tako su radili naši preci.
nije više vreme jatagana, ali vreme dostojanstva i ponosa nije prošlo. I nemojte se plašiti nikad da kažete i da je Ratko Mladić heroj. I da je Radovan Karadžić heroj. I da je Slobodan Milošević heroj. I Vojislav Šešelj da je heroj. Nisu oni neprijatelji ni jednog naroda, kao što ni mi ne treba da budemo neprijatelji ni jednog naroda. Oni su samo branili svoj narod i svoju zemlju i zbog toga odgovaraju. Prema tome, naša je osnovna dužnost da pružimo njima podršku da što pre izađu iz kazamata u kome se nalaze. Hvala vam.